شاندا جوات روحانی ازدیان کو به سردان که فرمی لموسکویه لگل جیگر وزیر کارن در و نونر تایبت ای سرک فدراسیون روسیه میخائیل باگدانوف جویه. داخوازما نقطة أولي قال خلكيما كفتية دستي داعش دايا ما قلت بلكي اون قرطال كان ياديش خلكيما تقريبا 450,000 تبن كامبادا دجي ما قلت مساعدة ما بكن مشك قليو غاز دتخو بو حكومة الروس قوتن بجاري أو شي رحمة حالة ما بورينة أم ممنوني شو باسيات. ده هفدیتنه ده بگشتی تراژدی ازدیان و شر داعش بو مجرد گوتو بیجان. مەسیزیەکیان پێ بوو کە بە حکوومەتی رووسیای بگەێنن کە پێویستیان بە هاوکاری لە هەموو دنیا هەیە هاوکاری مادینا هاوکاری معنەوی بێ هاوکاری عسکەری بێت بۆ لە ناوبردننی داعش. پرسا ئالیکاریدانە بە حێزن پێشمەرگە ji بۆ کۆنترۆلکردنە شنگالê jê بۆ mijara gotûbêjan. Me daxwaz kir harîkariya hikûmeta Herêma Kurdistanê bête kirin ji hemû layekî ve. Me daxwaz kir harîkariya hêzên pêşmergeyî bi giştî jî bête kirin û bi taybet jî hêzên me yê ku şerî dikin şingarê de da ku di zûtirîn wextda ew deverêtme bêne azad kirin. Di nava daxwazên şanda mêvan de vekirina îbadetxaneyek êzdiyan a li Moskowê jî hebû. شاندا ازدیا هنک پرستانی ناوانا دا پرسا چکرنا زیارت که ازدیا برا موسکوی گله کی نزدیکی ویا که بون گوتن وکی و بگینه و خواسته که بگینه حکمت روسیه و هم دوی گله کی چای کی باش ویا که دنرن هنجی ویا که پرسا گنوسیت پیش دانین. شاندا جوات روحانی ازدیان ji hevdîtinê memnûn man û bihêvîne ku daxwazên wan dê têkeve rojevê hikûmetê Rûsyayê. Di civîna li gel cîgirê Wezîrê Karê Derve Rûsyayê şanda civata rohaniyê êzdiyan ji aliyê Rûsyayê daxwaz kir ku ji bo jênasûdnasandina karesata êzdiyan piştewaniyekê navneteweyî bide. Bi heman mijarê şanda êzdiyan amadekarî dike ku li gel Kînîseya Ortodoksî ya Rûsî jî bicive. Kamil Şeddadî, Rûdaw, Moskov.